Newa paspi seksta jojal pawo laskusto. Thong ya sachuwa suipika ko Newa Me Jho-134 tho santra sake chikpin nyon thangka wen. Thong Nepal सम्मत झिन्चवा पिपी कसलागा पञ्चमी ख अर्थ यो 2080 साल मंगिर महिना 16 गते सञ्चरबार थौं या सचिव सुइपिका Newa Me Jho-134 नियमी पनि प्रतिक्रिया नापन छिटी मेव छको निको ओगोठो अले केदार श्रेष्ठ टिप नन्दो नेवा संस्कृत ठ ल्या पी अर्टेगो चार या छटा बेस मोडो पेम नारायण देव मध्ये इचुङ नारायण चाङ नारायण विशंख नारायण व शेष नारायण धाए तथे यले चुङ पिङ ठोर टाल्के पूर्व चुङ केता ठोर पश्चिम चुङ पूज ठोर उत्तरे चुङ इबे ठोर व दक्षिण चुङ लग ठोर ख मेम पिङ जोगिनी टाल्के वज्र योगिनी खर्ग जोगिनी विद्या टारी व गुएश्वरी ख यले चुङ पिङ डोइन अठे मोटो डो पटकुए चुङ पटको डो गुइटले चुङ गुइटा डो झटपले चुङ जगा डो व चाकपटे चुङ बागल डो सोनिगले चुङ पिङु चो अष्टैको पिङु डाँडा मध्ये ढिना चो सिपु चो फु चो व जामा चो ख ठठे पिम गनिया दियो टाल्के चन्द्र विनायक सूर्य विनायक अशोक विनायक व जल विनायक ख ठठे डाठे पिम कर्णामय मध्ये भुङ दियो चुबा दियो नाला कर्णामय दियो व जनबा दियो ख वंग कटी फुनि छ सकमिन फुनि तक यले चुबा दियो था मिला जुई तो लक्ष्य मिलाई त काटेसी वनि गुना थाई सुटना भा दियो टुयो मुजु वा ट्वाच न दोना चुबा दियो भजन मे हाला चुबा दियो था उन त खुशी ख्वाल जसिला टों गया चुबा दियो दर्शन याई चुबा दियो इतिहास दुठ्या ठन सुटना पन चुबा दियो दर्शन यात कि लुए मुजा उसा बाले रेगो टापोटो ठटे चुबाले लक्ष्यंक डेको वन दास मनुटके डेगो छौको ठाइ कोरी लुए जिम हो जुपिन न लुए कोन्ना वनि डेगो जन विश्वास दो सोंट न्यटक चोबाई कोए कोरी लुए जुपी मनुटेटा वास याट तयाटेगो अपोष्ण छु कोरी जुपी अन्त्या वास याउटे वे अन्य लोभ है उगलुए त निंगलिङ ख थो वैज्ञानिक ढंगे विचार न जुल ठटे नापा गनलुए अस्टेगो टिबिलुए जुपी त टोखा अस्पताल देका अन वास याउन सक्छन सुगे जुल अन्य लोभ है न गनलुए जुपी त निंगु ज्या अन टिबी अस्पताल देका टगटे न स्पष्ट छु नापा थोचोबा येल देशे जुन लाओ ख अझै आटक न येले न्यारेज कन्याई हो इलन सम्बेके चोबारे चोमा कुजा पाज हे चलन आटक न दनि तो चोबाई ना नोसक न मिले मजिको चोबार ज्यावना चंग यक्वे डेकल ठंकने ठोना मुख न छलावना चुन ढका जानि फकार पिन्छ चोबार मुख हो चोबा अर्थात चुए डाँडा लागु बहाद ज्या चोबा ढाउ खरका ठिका ठंकने सचेत पिन्छ त न्यवाटेस चोबार का चोया छलावला या चुङतो थो जुल चोबाय छौ साधारण जानकारी थो जानकारी न्याब्ने ये नियमी किरण खरिया इनाफ कठन तयार न ल आ चोबा सम्बन्धित छप ख्यालिमे निना दिस थो मिना किरण खरिया जुया इनाफ कठा हाके तेना मा आफ्नो सुयरका चोबा दिएको वना बोले म फुला मैचरका जी संख्या निना बोले तकै रचनाकार राज भाइ जगमी कटके त लेट्या तम हरिशन श्यामी अले मी हाला तम मदन कृष्ण श्रेष्ठ ख मैं अफसोस से धक्का चुभा दे के वना बले मैं अफसोस से धक्का चुभा दे के वना बले माफला मैं चा धक्का जी छंतने ना बले मैं अफसोस से धक्का चुभा दे के वना बले माफला मैं चा धक्का जी छंतने ना बले मचा पलटो पाछो तो पुलरे मचा पलटो पाछो तो पुलरे उल्सानी से मंजी गुफा पुलरे उल्सानी से मंजी गुफा पुलरे उपदेशे बिस्का खुनु यसिंगा बले गुंग द्याया जाबल्या खुनु पकला चक्या बले उपदेशे बिस्का खुनु यसिंगा बले गुंग द्याया जाबल्या खुनु पकला चक्या बले क्या में खासया छदा
नो तुल्लरे केले मिखा सोया छादा नो तुल्लरे उर्सानी से मंजिगु पुलरे उर्सानी से मंजिगु पुलरे स्वयं बुया पथले मिखा मिखा नावले छोजिता स्वालला भाग्य की ढाबले स्वयं बुया पथले मिखा मिखा नावले छोजिता स्वालला भाग्य की ढाबले लुधियाना जिल्ला मैचा गोतुलरे लुधियाना जिल्ला मैचा गोतुलरे उर्सानी से मंजिगु पुलरे उर्सानी से मंजिगु पुलरे कुमारी त्यासाबले लम्नी छोया अजी धका छजित धाबले थुक्सिए खुनु मरे कुमारी त्यासाबले लम्नी छोया अजी धका छजित धाबले ख्याली दहे अजु चाया जजुलरे ख्याली दहे अजु चाया जजुलरे उर्सानी से मनजिगु पुलरे उर्सानी से मनजिगु पुलरे न्याना दिला ठौये नापाङ मे नेवा मिजो ना लाइक नापाङ कमेन्ट ना ज्याजो शेयर ना डिप्नो नाम न दक्षवे नापा सुदेश लाकार कान्छपाई कोजु धर्मकृष्ण सिकर्मी अञ्जना ताम्राकार राजु सिक्राकार रवि जोशी रत्नमाया जोशी केशवलाल श्रेष्ठ निनु श्रेष्ठ लक्ष्मण साके रमेश कपाली सानो छोरी साके रवि जोशी दिगपाल काष्ट रत्नमाया घुलु रेशव जोशी व गीता खर्गी ठटे वंगु ज्याजो शेरना डिपि चाहिँ ठुक्टन्टो नरेश महर्जन अमर बहादुर डङ्गल निनु श्रेष्ठ छत्रराज बज्राचार्य राम बाबु श्रेष्ठ मदनराज श्रेष्ठ धर्मकृष्ण सिकर्मी नरेश श्रेष्ठ प्रकाश महर्जन राजभाइ साके मदनमान राज भण्डारी नन्दु ठसिमी राजवीर डङ्गल सुदेश लाकार रमेश कपाले व प्रमोद अमात्य वंग ज्याजो जमा चाहिँ नि पी सोमेश न शेयर ना डिउजुल उकी मध्ये रमेश कपाल जो छिनगुमुग रुपे शेयर ना डिउजुल वेक अप इन्स्ट्रक्ट यक्को सुबाटे छ आत्मा वंग ज्याजो न्याना कमेन्ट ना डिप्नु चाहिँ नि कमेन्ट छ डकले नापा किरण खर्गी जुय कमेन्ट दो वेकला जोजलपा दाजु का चाहिँ दिदो ठटे काटी सेवा चोबा मेले लिपाङ दि म्याप सोचनिको चलन दो ठौ वे अप्सै बारे छु पाके छुसु खटन्यन देवा आस या दासे वेकला जागरिन मिन्सफ न इनाफ ना चुना का चाहिँ दिगु जुलला किरण खरी बाजु ठौ म्या अप्सै बारे ल जे खास चाहिँ जुना मोय चोबाई बारे छुसु जानकारी छुया इनाफ गर्न तयार न टाइम होला अहिले छुया इनाफ गर्न जागरिन मे ढाइ दुले अथन जागरिन मे ठोसी भएको से लिपित तया आ ठोसी चाहिँ चोबाई चाहिँ छिमरन कृष्ण श्रेष्ठ यो चाहिँ मेछ भएको हुन चाहिँ छु नामे दुल संजना दिले छिटा यो स्वादो थोरंगा रेशव जस जो भीष्ट गात्री दिउदो दुवाल बिजे जो नमस्कार गुर्जो का ठैदी थे राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो भीष्ट जोजलपा ठैदल ठटे अंजना ताम्राकार जो जोजलपर गात्री दिउदो उत्तम राज शिलाकार जो भालाको मिन्यंगा द सुबार का छैदल ठटे मानिक साकी जो जोजलपा शान्त राजदाई भीष्ट गाच ने ठैदी थेन तो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जोजलपा शान्त राज जो सराठिया ज्याजो 132 लाई छपट यको सुबार का छैदिउ
तटे राजवीर डंगोल जो पुलांग मिनिन दुगया छिगो गौरव टागर काटे दिसे हाक्न वकला ठुक्न चोइदिक दु सांस्कृतिक अतिक्रमण नाप्नापा राजनीतिक हस्तक्षेप वाचाक मागो इ खठो इ अगे छिसा छिगो भा कला हो साइड लंकाटे हो मकाटे जा मड्डिक न्याक फेमरका भिन्तने देछ्या गुर्जुष्ट आपला श्रद्धा सम्मान दुर गाचने राजवीर डंगोल जो चोइदिक दुला अठटे मदन मान राज भण्डार जो जुजल्पा शान्तराज जो भिस्त मे पोंक न्याबे ठेन्यना ठौइ जादले जुजका जे मे रासम हा मेको फुक्को मेहा मदन मान जो वो ज्यादाले चाहिँ जुजुका यो चाहिँ मि माउ यात न जिन चाहिँ पोस्ट यात गाजके सिल अब चाहिँ थो चाहिँ कपिराइट कारण चाहिँ गुले गुले अर्जी खनिका अले ओके युट्युब पे रास चाहिँ हाना हा थो चाहिँ छौ चाहिँ समस्या जो आज न म्या एक त प्रब्लम है दुका मदन मान राज भण्डार जो हाना ठुक्न चोइट ल अले दुनिया शान्त राजु जित छौ कंबटी वो छुटासा जिसा मिजो न्याकुले नापाङ मिछपो भगवान बुद्ध देछा छ ज्ञानमाला भजन सूर्यास गर्छु खला छि ज्ञानमाला भजन बरोबर हाका दियो ज्ञानमाला भजन न स्वयंबीको ज्ञानमाला भजन सिके बाला खला मेमे ठाइ न बाला जे असा जे नापा निर निन तक निनी स्वयंबी वना न्याना गुलिए अनिको बाला जिफो नेवा यफ मस्ते 5 बजे अपोइना अनिको भजन हाक्यो यार का मदन मान राज भण्डार जुन वे गर्न थयो चाहिँ मनियो खचु आदि ल वे कहि चाहिँ मनियो खैट छिस लस्कुसिया चाहिँ छप छप चाहिँ नापा ज्ञानमाला भजन बहुत मिना हाक दसला जिउ ख छिको सुझाव त ध्यान एटा ठुक्र चाहिँ कार्यान्वयन या पाकिन चाहिँ चिसमा बिजाय हामीले छिगो चाहिँ सुझाव त योगिको सुभाडो थटे सुदेश लाकार जो राजा वज्राचार्य जुन उखनी ज्याजुले चाहिँ ने आर मानन्दर अर्थात जुजका चाहिँ हालाटको छंगु मग बाला रहेको मे महार युपटी चाहिँ वेक अप छन कमेन्ट न दिउ होला आ वेक अप न चाहिँ थोया लिस जुल थोमी चाहिँ फेसबुक चाहिँ नि कपिराइट कारण महा ठुकीलाई जिन्स किपिङ क्षमा फना जुना रत्नमाया खोलुजो हरिबम प्रस्तुता जो नाजाम गायक स्वयंवर आशाका हालादिगो बाला मेचफु इनाप डोर गाचने वेकलन चोइदिउ जुल होला रत्नमाया खोलुजो छिव इनाप कथन चाहिँ मेचफु जि जुनाइ दो स्वयंवर आशा के हो चन्द्रमान हालाटपटे चाहिँ ठखनु ने मुख अष्टमी हुन मुख अष्टमी खुनु सुनापन डेक हुना चोबार ट बच्ची ठंगा ट्यानगा फेटी मलडापटी मे तकै चोमी वो संगीतकार चाहिँ चन्द्रमान ख अले हालाटपे चन्द्रमान वो स्वयंवर आशा के ख जना छो छिव इनाप मे अष्टमी खुन सुखन हपले के होना जो भारता बच्ची का तनु या फेती मला मुख अष्टमी खुन सुखन हपले के होना जो भारता बच्ची का तनु या फेटी मला
वरदान कागु गन गन खिचा भना गर्दु वन अष्टमी खुन सपना पदे के उना जो भारत बच्ची झंका तनुया फेटविमल तनुया फेटविमल तनुया फेटविमल मुखस्तनी खुनु सुसना पदे के उना जो भारत बच्ची झंका तनुया फेटविमल तनुया फेटविमल मेडोंगा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो ठुक्ना चुइ दिगदो जुजल पासन राजु डकले नापा सराठे मड्डिक न्यानावि चंग ठन्यवा मिजो न्याना सपिन्ता अपना आपा सुबा दिछ्या तुना जाजो कोचाको पुङ दिना कमेन्ट याउतले डकले नापा मि पाजु योगेश वैदेशले डकले लिपाङो हनिबम पाजु जयसरमान प्रधान न्यायपीठ संगो बिस्क सवाई ढुना हाका कोचा जाजुले पृष्ठभूमि पाजु किरण खरिया इनापे कचला या नाभाङ पुनी कचला पुनी अर्थात सकिमना पुनी सकिमिला पुनी अले ठोप पुनी नापा स्वाफुदो आलमटो हलिमली बारे छप्नेको प्रस्तुति कोही जानकारी मूलक दो अट्ला जादुले ठोगु खुफ में गुली में फेसबुक महागुले यूट्यूब न्याना डक्वे बाना तल उकी मध्य ठया वंगो नेपाल सम्म रिकार्ड से 44 धान्य हिरे सांगीत शिल्पना सम्मानित जुम पुलाम नाजाम मेहालमी जुजुकाजी रंजित यसले ठोग में व अमरा शर्मेशले ठोगो चाक मचाक जिला छमय ख बोल मिज द तस्के यो तल फिल्म मर्डर इंडिया यमी चुमी हसर जयपुरी फिल्म निर्माता महबूब खान संगीतकार नौसार हो म्याहापी मोहम्मद रफी मन्ना डे शमशाद बेगम व आशा भोसले पिना स्वाफो डुगो अनिबम साहित्यकार भाजु केदार श्रेष्ठ टिस्न न्यायफे तल भाजु सुरेश ताम्रा कार्य एलआलबीको अन्ति विशेष ना नेवा समुदायको छिलेको जी बारे अन्ति छगुली भागमनि टाको चिनाको चिनाके चुङ खवटी यक्वे चुछा बजु सुबा जेमा भए मेगु सन्त्रबार हाग्रा नाप्लारका ब्रह्मदेव श्रेष्ठ चाहिँ ठाउँ ताको कमेन्ट टुक्न चुया दिगु ल थटे रेसब जोशी जो हनिबम प्रस्तुता जो नाजाम गायक भिरगुराम श्रेष्ठ हाला दिगु मिछफ इनाफिना चुनार गाचनि वेकला इनाफिना दिगु ल रेसब जोशी जो छु इनाफ कथन चाहिँ मिजना यो मै खेला छन येका आल निहे जो आउन तका चाहिँ ठापटी थछपु पुलाउ मेख टके चुमी दुर्गालाल श्रेष्ठ ख संगीत चाहिँ दर्शनदास श्रेष्ठ ख सो ख भिरगुराम श्रेष्ठ छौ इले चाहिँ दुर्गालाल श्रेष्ठ दर्शनदास श्रेष्ठ भिरगुराम श्रेष्ठ सोमचु लटके छप मे तयार जियो चाहिँ लोकोटिक न दु उ टाइममा वेक अप सोम उटिक लोक वापि ख कि मध्ये चाहिँ दर्शनदास श्रेष्ठ छम मरे हाम्रो जनादिसन ठोमी यो मै चलो चलो ये का आला निहे जुया होना यो मै चलो चलो ये का आला निहे जुया होना मचा बले भोये धका गीता गुहो का सारे मचा बले भोये धका गीता गुहो का सारे सगो चवो बंगू खेचा एक तया घासारे सगो चवो बंगू खेचा एक तया घासारे फुको फुको धाते जुया धने लुया चुमा यो मै चलो चलो ये का आला निहे जुया काननी वो ये तीनी पैसा झिगु हिला रे चुकाननी वो ये तीनी पैसा झिगु हिला रे मिखा वो ये तीनी स्वेगु पहाज का हिला रे
कहिला रे ढंगा मोहे तिनी जिगो रंगा हिलाओ यो मैं चलो चलो ये का आला मिहे जुयाओ जिगु बैसा ठुगु बरखाया खुसी रे छंगो जिगु बैसा ठुगु बरखाया खुसी रे ठुगु इले बामोसा गुगु इले ओई रे ठुगु इले बामोसा गुगु इले ओई रे ठोहे खुशी पालन चुका झिपी थाना थेना यो मैं चलो चलो ये का आला मिहे जुया मोनो यो मैं छंगो हिसिया तिमी लान मफुरे यो मैं छंगो हिसिया तिमी लान मफुरे अंत कोठे चोंका धात छंगो जो हे माधुरे छंत कोठे चोंका धात छंगो जो हे माधुरे यो गुली है जी गुनी का पालना चुना यो मैं चलो चलो ये का आला मिहे जुया सत्य यो मैं छाला जीता भूली ये ला भूली रे सत्य यो मैं छाला जीता भूली ये ला भूली रे ठुली ये ला धाका मुटु धाये जी मसाला रे ठुली ये ला धाका मुटु धाये जी मसाला रे ये के धका ये काम को अथे ये यो मैं चलो चलो ये का आला मिहे जुया यो मैं चलो चलो ये का आला मिहे जुया मेनुंगा रमेश कपाल जे चाहिँ कमेन्ट भने वक्ल ठुक्टान सोइदिएको थियो नेट गब्ल्याङ वइगे गब्ल्याङ वनिको जे चाहिँ शनिबार प्रसारण सोमबार दिन खन ज्याजो पोंके जना नापा सुनाना छु कठाइ खे डोंगु मुक्यले डोंगु पिन्छन ट्री मुखु व डोंके टुंगाना छु मपारका मोडोंगु थे टोपी त सोयाजिगो तर अपो मनुटेस उकि दुनिया डोपाइ बारे टिका टिप्नी या व करपिन्छन व ढाउ खकी मुखुडका बालका ध्यान ब्या सुएको याइ थटे महबूब खान या 1957 फिल्म मर्डर इंडिया छपमे दुख परे दिन गयो रे पैया अब सुख आयो रे मे रिकर्डिङ जुगु डोपा हो फिल्म शूटिङ जुगु डोपै बारे होइन फिना जुइबले खमको सिकट उबले ठौकने थे युट्युब लिसकया सुएको सुविधा मरगोले हले वना लिसकया सुऔनी माउ थे छिसन साटिकार केदार दाइया हो तो ठोक स्पष्ट या त न्युम पिन्छ युट्युब सुया दिलजी जिन निको सुख सुया चित्त बुझाइ जानको जुल वेका साहित्यकार दाजु व प्रस्तुतकर्ता शान्ता दाजु त यक सुबा अले ल्यङ्गु जिगो टापो डक्क ब्रह्मदेव सरिया पुङक बुढाग टापो नप समत यासे जिगो टापो ठैट ठनिया कोचा करका चाहिँ वेकला चोइदिउ जुल रमेश कम्बल जु छिन ठौ कमेन्ट नपा ओगमे छको क्लिप न छया या दिले जिन सोया सोइबले मन ना दे व रफिया निमेश न हालिमाको राजकुमार समेश न जका हाका ठौ खना
ठजा डोम बिरोन जुयु ज्यासन छिको कमेन्ट्री लागि गएको सुबाटो ठोरंगा चाहिँ अमृत रत्न साके जो जोजल पा छिस डोन ल्या खाबले डोन ल्या खायो तले छद निर मको दक्षिण निर सुर टाइ अटिया दान निन बिला न छस निस मरासे सछि निस सुस टाइ मखला गा चाहिँ वेकला चोइल अमृत न साके जो ख तर ठौकने पिछ अष्टाम मसे ल दक्षिण निर सुर व सछि निस सुस टाइ मस्या छस निस सुस टाइ जुइल ल फक्क छिस भिंक टायो ख अले इला गुखी यंकल उखे उनी मागु बाध्यता न छिगेदु ठोरंगा मेउ चाहिँ रवि जोशी ठुक्न चोइल हनिबम प्रस्तुता जो नव उदयमान गायक नरेन मान जो हालादिको मेछफ इनाप दूरका चाहिँ वेकला इनाप ना ल गुलीबाला छंगो खा सुए टेथे मुखु बेना होग स्वा ठ्वे टेथे चो रावपति चाहिँ नरेन मानी चाहिँ मिजुनाव्या थोमी चोया दिम चाहिँ नरेन मानी जुल अले संगीत न वेक जुल अले हाला दिम न वेक जुलका निनादिस थोमी चोय डोंगो खलान उले थन जिन डोंकेला त थोमी नरेन मान हो बाबुकाजी सवाल जुन चोयादी जुल थन नाच चाहिँ जिन नरेन मान जक टाला त ठुके चाहिँ डोंगले छम फना त आन्जना दिस थोमी मे डोंगा केदार श्रेष्ठ टिफ निनगी उले टकी त पियातुना दिस गुली बाला छंगु फा स्वे थै थै चो गुली बाला छंगु फा स्वे थै थै चो मुखु बिना हो गुस्वा फे थै थै चो मुखु बिना हो गुस्वा फे थै थै चो फे थै चो गुजुका गुमिखा छंगु गुजुका गुमिखा गुजुका गुमिखा छंगु कुली कुली चिंगु सो गुजुका गुमिखा छंगु कुली कुली चिंगु सो छंत फना दया त पौचे चे दय थे चो छंत फना दया त पौचे चे दय थे चो चे दय थे चो छनु मखानकी छन्त छनु मखानकी छन्त छनु मखानकी वै मकुन्ह्य येन छन्त कुना नुगलेता वे धय थे चो छन्त कुना नुगलेता वे धय थे चो वे धय थे चो मुखु बिना हो गुस्वा ठ्वे थय थे चो ठ्वे थय थे चो जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे रस जागुदा फो स्वाथे छंगु यौवन रस जागुदा फो स्वाथे छंगु यौवन भमोजुया छंगु जख वे धय थे चो भमजुया छंगु जख वे धय थे चो वे धय थे चो
चिकुलाया निभाजथे चिकुलाया निभाजथे चिकुलाया निभाजथे छङ्गु माया न चिकुलाया निभाजथे छङ्गु माया न तिमीलाई जुया छङ्गु नुगले त्वे त्वे दयथे जो तिमीलाई जुया छङ्गु नुगले त्वे त्वे दयथे जो त्वे त्वे दयथे जो गुली बाला छङ्गु पा स्वे स्वे दयथे जो मुखु बिना हो गो स्वा त्वे त्वे दयथे जो मेडुङ्गा साहित्यकार केदार श्रेष्ठ टिस्ने टिस टुक्टन्टु सन् 1968 ब्लकबस्टर फिल्म पडोसनी छ टस्क लोक वाग मिडो एक चतुर नारकर के सिंगार बोलिया ठोमे टस्क न्यायपेसँग हास्य रसन जाउ मेख मे छफेजको खसा टुकी सुपमी सना चंगो अले ठोमे मौलिक न महो ठोमे त चंकम किशोर कुमार सुपमी त सना नाटक मे टुवा एक चतुर नारिया आलाप मूल रूपमा किशोर कुमारी टोरिम दाजु अशोक कुमारिया सन् 1941 फिल्म झुलाया एक चतुर नार कर सिंगार मेपाखे प्रेरित ख नि नेर लेपा ठोया मिट मिचुमे राजेन्द्र कृष्ण न्यन्टया किशोर कुमार ठोमिट अझ फास्ट वा हास्यपूर्ण ना नेवल दास मे हिर जिरका सल्ल बिउ ज्याज तर मे उली जमे मुजल अनली सन् 1939 रिलिज जो फिल्म सन्त तुलसीराम छमिट न ठोमे डुठिका बिल ओगो फिल्म बन्चले राम रघुराई मेट ठोमे अरे देखी तेरी चतुराई रूपे हिलाबिल अठियाना मे अन्तिमे सन् 1948 फिल्म जिदिए छप मे पाखे ल्याकल ओगो फिल्म या लट्टा मंगेशकर हालाट मे चन्दा रे जारे जारे लाइन यत काला रे जारे जारे अरे नाले में जाके तू मुह धोके आयाना बिल ठुक्ट सुपु सुपु मे पाखे खुयाक या तयार या ठोमे ढास तस्कै लोकप्रिय जुला आन ठोमे मनुटे मुटी थाना चंग देनी नेना ढिला साहित्यकार केदार श्रेष्ठ छको चाकुमाको टिप्सलाई वेगट सुबाडो लिप्न ठजाउगे टिप निन देउ आसिया आ छप मिन्ने ना दिस वा वा पासपे याक्न वा जंगललाई पे मसीको वा वंग डटिए गोंग जना न्याक्ट वन्नु मनु मुंका टाना क्वाना टिसमिसे लागो ठुकोय ताचा येका काइपे यक्सा दियो आक्न जुरजारुन दनावल तासा न्याक्ट वन्नु टिंख टाना ख्याना ठो मेचेने चोयाटमपटे सुशील राजोपाध्याय ख स व संगीत राजीव राजोपाध्याय ख न्याना दिस वा वा पासपी yaknawa छंगलाई पी मसीकेवा वा वा पासपी yaknawa छंगलाई पी मसीकेवा वंगा दत्ती गोंगा जुंका न्याके तो वनिनु मनु मुंका तने घने हो तने घने तने घने हो तने घने लागु धुको यताचा हेका काइपी हेक सड्यो हाक्न झुरझारु धनवल धासा न्यागे त वनेन तिंख्या तने घने हो तने घने तने घने हो तने घने चटी लाल का छापी जाको चोना न्या बच कापी भुलिसित भएका सर्वे कापी सकसित केनेवा अन्य जोपी तने घने हो तने घने तने घने हो तने घने शिव शिव
शिव धाधा बुइचा लाइपी ट्याट्या या गुलिदैचा साइपी जित लखे मिखा कंकेत सोसा यामा यानो हे खोसा घन घन हो घन 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 हो घन घन Bote topi Fukushita kini no muna jibi Ghana ghana oh ghana 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 oh ghana ghana Wawa paspi yaknawa yaknawa Jangalai pi masikewa masikewa Wawa paspi yaknawa Jangalai pi masikewa Wanga dati gonga dunka Nyakita waninu munu munga Ghana ghana oh ghana 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 oh ghana ghana नेपाल मण्डलीय सभ्यता मरे छौ ढाका सभ्यता नख इमे ट्वापटी थापटी देखि ढाका दैकेको संस्कृति टु ढाका सम्पन्नता सुसंस्कृति प्रतीक नख सुन विदेशी पावल धासा ठार से ढाका दैका लसुसियाको चलन ठन्जगमको हलिमे निंकन दैठ्यान टु तर हलिमे ढाका संस्कृति वे न्य सोनिगले ढाका सभ्यता विकास जुइ ढुंगु ठो बारे अनुसन्धान या मानि नेपाल मण्डलीय सभ्यता अनुसन्धान याले नापा बस्ती चाखेर पखला चाएको आटदै ठटे पखला चाउकी माउट यो छौला नापा हारापी पेपाचु त यो जनावर त मुनुट चुनाचुको ठासे उइको भय डुग्ने ख न उबले डाकुटेस हेका उइको लुटे या उइको नाप मेगो देश महाटेस न लरे या उइले काचकै पि बस्ती दुनु वे मुफेक त ख मेगो टेगो मुनुट मुयाटो मागो नसपिको भुइ न्यनि लाठी छिमर से भुया याना टेगो थपि फुचो चिंक छेदना चनिके वा छ बालीपीट भुंदै व थपि सत्रु टेग पाकेन सुरक्षित जी फैगलिन ख थर जाइमस बस्ती दुने साकल टट जायना पखा नाटै ख अजाउ पखले गन मुमु ढाका छनाटै गन चिची रंग सहायक ढाका नदै थय कठा येले खलाबले येले न बस्ती साकल टट जाउ पखा डुगु ज्याचन अजाउ पखले चिची ढाको टराम छि ढाका डु उकी मध्ये पेरवा टराको ढाका डुगु ज्याचन अजाउ टराको ढाकामा टैगो पूर्व पाके भोल ढाका पश्चिम पाके लु ढाका उत्तर पाके आलको ढाका व दक्षिण पाके टराका ढाइ तो पेंगो ढाका मध्ये छु ए न्यटक आलको ढाकै पुलाङको स्वरूपले लेना तंक आवया ओगो ढाकै ठासे मोटर दुआवनजीको सिमेन्ट न ढाका डेका टौडो मेगो भोल ढाका दैगो ट्वाइ नाडो ठो बखुबाल भोले अर्थात बालकुमारी वनीको ट्वालेला फुन्चुल डिया ठासा पश्चिम पाके वनीको गली त टराका ढावियानी मेगो पश्चिमे चंगल लु ढाका नतोले दैगो न्यन्दो नाप ठो बारे प्राडा सुन्दर कृष्ण जोशी छपुल देखेन चोया टौडो न्यन्दो कोठा झिङिरा छका नितमरो अजिमाइ प्याखा येले हुइकिता हैबले ठोल्नु ढाका लस्कुसिया ग्या थन छटका दान दक्षिणा चालके इमत टोबाले बुङड्योठा यंका फुहेनक माउ चलन न ओब्ले डुगु ज्या थय खसवाका ओब्ले मस्तेस ठटी मिटेगु चलन दो छिमचो ट्वाका लुया ट्वाका दाफुली माला माखे गुलीमा सछि गाला गाखे बुङड्योइ पालिखवा दर्शन या चक्वादे पालिखवा दर्शन या तका मस्ते मिटेगु चलन ओब्ले युक्वे डुगु नियमी पासमे ढाकै बारे ठाउँटा ठुया जुल लिपा हाना थजागै खजुना वे आछपु मिनिना दिस मंगसे जुसा येजु तारे जितछक आन छंगु निला लनाव रे जुगु नुगो कान टुके चुमी भूषण प्रसाद श्रेष्ठ ख संगीत तयाटम तीर्थ माले अले हालाटम रिटा महर्जन भाग से जुसा ये जु धारे जिता छका
जिंदगिया गल पाते जिंदगिया गल पाते न्याक साब्यो कारे छंगु लाती दैक दाना छंगु लाती दैक दाना हीरा जिता खाना हीरा जिता खाना मांग से जूसा ये जुधारे जिकु घेले सदा वैद्यो जुले तपा सारे जिकु घेले सदा वैद्यो जुले तपा सारे सुपे खते चुना ये छी सुपे खते चुना ये छी नगु मिले ख्याना नगु मिले ख्याना मांग से जूसा ये जुधारे जिता छक्का आना छंगु नीला नेनात्नाल सचिव सुइपेको नेवा मी जो ज्याजो दिना दिगले यकिएको सुबाडो ज्याजो दिना लाइक कमेन्ट व शेयर ना दिगले सक्ष्ट हाक्न छ यकिएको सुबा देशा छुना वइको नि न्यायपुक सुकुपूर्वक हनिफायमनका पिन्तन देशा छुना मेगो सञ्चारबाद सचिव सुइन्याको नेवा मी जोजना हान नाप्लावे उबले टके लागि ठोक प्रस्तोता शान्तरा साकी त बेरे बिया दिस थौं त बा लिपा हान नाप्ला